nilitum nang litum panang ke hang alam bang non nili introduction bang ke pupo atumi dik angbong ilitum tribal atum alidar phan labangso BJP sarkar tribal alidar phan ka suppress akam non claim pikla alang litum election high tech pen tribal atum han ke lang un akam si non jasemet claim ilitum alidar pronob dole aphan alang lita la DS company aphan Kazironga long ingle pothar bate karbetum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company atom phan longle jorsi suri achiri jorsi non hadak 7-star hotel kapikin ji ko account ilitum tribal along le karbiang long along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong abe constitution ateng pe athema la ke ilitum tribal atom phan jong he sita ilitum duk o meni along li tum ବ୍ୟବହାର ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁମିନି ନନ ମାକେ ସେଟା ଏଲି ତୁମ ଉନଜି କେଦି ଲାଖପି ଉନ ଜିଆ କାମ ସି କ୍ଲେମ ନଂଜି ସେଟା କପି ଉନ ଲଙ୍ଗ ଲେ ଡେଟ ଜିଆ ଫାନୱାନ ସି ନନ କେ ডিএস কোম্পানি তো লଙ୍ଗ লি তা পাচরাই সু চিপ লা পেন লা ক্লেম নং নি পু লা সোন a scheme en nang ni pu pen a job rabha tuma wrong si ha kamrup district ang bong boko na thuki dam to wa Halo dakta auditor rabha ili to malidar pan arrest that ka suppress sai silo non lapen non arrest asiti nang lilo ili to ma Samson Teron legal secretary law secretary APHLC lapen Riso Teron ili to Borjan homosti CC committee president la alang lito mana lo nang pelil alang litum hala solar project binang ne pu ili alang litum ka chesong ke Japon po ilitum anta chesong dun no alang litum ka ke Japon po alang litum mata non ka RSG alam sido lapen tribal leader dum han an nilitum phanan na arrest por kom la pape do clip ala monusmriti long ke to ateng hala bamun tu monusmriti long ke to ateng aking a room si tribal dungin donang jit pada ketok halo sorting si non na Assam government BJP government BJP sarkar tum non da si claim lason da taxi lason ke claim dia phan ilitum along le ilitum a lang roy anta irrigation project ka pe claim long le det dia phan khiti ka pe claim long le det dia phan ha amriana thu adim ko pumayong te kharakunchi po adim lapendak fuloni longho po adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang longa mata ingchin ki phur akarbar claim amasi ilitum allo alang roy andang kapekring hak ya kam sinon claim bo itum hanang piduk ya pan ani ki puke 1000 none 20000 amuni tumhan employment PG pu la sona a project pe kon na sigi unji lama lagi tumhan apa chope lagi athema hadak mikir bamuni pu longta la son dakta si solar project don hala dakta 1000 none pilone sakodi PG pu lo aman non ki pige karbia phat inut bet lata sukida apos ana inut bet kelong nun apa anut ka prekta we hada abang aprikta om OE halada di karbia tu ni inut bet kelong karbia rong non ta ala Nogam district karbia rong la som si ili tu karbia tom phan ke claim tribal tom phan ke claim jasemet karbi tribal tom phan nang lang un elo athema ili tu IMLA tom anta stooges ason no stooge ku thang be nun prong chot anok la tu thang da lam kan ning ye du ye ke tek to ma vela ke hai ye to ma vela la si la son pin chong si ili tum phan nang ke dong het
na suppress ili tumhan na piduk mucot dia kam si claim non la an si ni ninje po ason kapre appoint da dolan non ili tumambong do dung head pu Bikram Hanse ke hai do David Kathar do la pen Ibrinus rong hang do la pen Vidya Terang do alang litum ta paninge hurana non amat ken ni lila so point na bang la an si ninge po to prangsi karbiang long media tumhan an kami kardon bazir iglo nili uthot nili ton putun thut kan tung bangla hen lo pronop dole lapen aditya rabha alang litum lake inu tribal leader alang litame missing khai same ilitum kar bietum longle ke chapa jok ni phanda me nang chi song du aditya rabha tame alang li rabha akhe woi pits tame alang li tame menang an missing dum long ki sung tiwa tum long ki sung kapre ki sung long dome alang li land defender hisa longle phelang ka cherai nang ji ko long make alang tum kar jak dun vera tum lase alang li tum phan illegal aron repen ki arrest bor I det labangke nitum non kachari ko ma government mate Himonto Biswa Sarma kachari a government phan nitum condemn alang li tum si longle phelang tribal tum han kapa jogning tum ke rai nang ye tum alang li tum si government kachari lo alang li tum si longle pata kapa jirning tum lo alang li tum si longle border dispute ame kapa jogning tum lo sita alang li tum longle kapa jog tribal tum han kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani tu pan longle ke chahodai sak kam se ikle tang de la solong tribal leader tu government ke claim ki chok silong dudun clip nang poma megjang dun clip nang poma arjudun phong nang poma langdun ding nang poma hala mangel tu arjun tun du lasi labangso illegal arrest Himonto Biswa Sarma government immediately chi withdraw nangi lapen alang litum pan a section pabon be pinpen latum land right activist pipnak alang litum longle phelang ka chisong atum alang litum phan non number case pen withdraw at sea release nain ko si itu kupon chu lal lapen adun thu kipu thung tung bang la hen lo kar biang long along ilitum mate ensil pen bang rumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita ilitum session lo bang trok MLA pen tame kar biang long lapen NC Hills tu maki sungalam hadak tang rajai tu tegang bede Piniani border interstate border alam the ningje dun hai wangwe inter district alam the ningje dun hai wangwe lapen dak kar biang long akisung sai ka chutiki tu maki sung ben chenglo lapen non voreng war sai ka chuklem bom tu bainong gelong le alam ben chenglo ka tu wela tu ningje dun hai epi lasi nilitum kupon loje non ke do bom a budget session along rame tum thek pon long lo kar biang long la pen de mahasab ma de NC Hills sapan ki me sen a package ke wan pidun bangke ni tum thek long le de ki thek thulong bangke ki do teng sik shidul along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bang so long le Adani Ambani atum han ke pek ya sai bang selang tum klem pinil tum kaduk weda chini ke kar biang long a district one of the largest district in Assam lapen lake agriculture district us bang hokon dak sok tame jat le chuti kitame thenghe chuti kitame parogyan phong tame jat le chuti kitame agriculture hin bang sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it ke one two bang ke Adani Ambani hada feasible kali a project sil tum long lage PSP project palm storage project non son tharakunsi long son tharakunsi itung non pulon den itung pubom no dake kar biang long bong dame amri homosti bangke non make project exam do adat arwe ka duk vitame balance do bom la sitala so project wan de philo bro tang de hada inglong arlo ang hu non ki kongbong bi lai hu ke pawela hada non kang sam do apir the ke silong sono vedar ka dak long lelo lo tang ke itung han messenger mal so project lapen non ke do bom ala dak tiwa tu so ka chutiki hesere ka chutiki pensela tum bang non chu bom lo sitala so project nang bi kok pelo tum pilo ke long lu sika non ala tum council tum kaningje jumeo la bang so 27,000 crores a project long phi non ke wan ji do la yong sidam lo tang de
บางสุริอิงก่อยอาวุเรงวัดไซด์ได้กลงจีบุษลังตุนปักลังอารีละส่วนทักท่าโปรเจกต์นี้ตุนเทคลงลูบิ๊กเดมนั่นตุนเทคลงลูไฮโดรลังปีไฮโดรพาวเวอร์เทคลงลูปีนี้adaอาวุเรงวัดไซด์บางก้อนลูกเกลงดักตละส่วนทอดสิบลังเตเดจิมาน้องเฮจงitu masar jong kalau mikir bangunnya lo hadak kar bielong le ciri pharo ke thom dukai long le so kachutri ki along le creepy duck eviction claim pi death ya dak solar project ayur tu company tu bidang lo hadak goreng warsai bangkan lo long tu inuwe lanta security ya sakuri belum de komal lage agency tum sikipi temporary amaselang li claim dun bom lo Cikluan Tom Trok bak claim dun lo dorong halong li ong bangsa kuda cikan kan agensi itu bangsa kuda dorong halap itu nasi lason sih itu mana pincong di nasi askov kini dun teklong li lahai project kewan kan bangke lahai project kewan ke latum thang dagali election aprang lahai hui atangka cuan et lo nasi non ke job je ong sila itu rong li nang ci sila tu company nang pipan body England pathar mate England pathar lo dak itu nalo kuhora tu DS company itu phat haladat longle jur jobosti pe not Assam government unke haladat 3 generation lo adewasi itu lo karbi itu lo missing itu lo hadak saya juga kiki isi generation lo more than 3 generation lo haladat longle itu ngecuklen non la tumpan without any free and private information consent of a pimpen da hotel lang bijiku pachini ne pimpen hearing the dopamine me pen ichi dam bo ite ke la ke illegal bus ni la ke thang da gali tribal tum han kapat duk je pa apa wir je pan da la government tum ke claim bus tum jom po la si ala da DS company tum han da me aron ravens ke claim non solar non palm storage project thara kon chi long da me hearing bidam lo hala da hearing gi bi bulo tante ladak harakunci lapen amriara do anatum affected atum ha pangrum pam mesi ada hearing call nangi hearing call pen labang so project alam than pam meni english alam men than che chokche khomia alam men than che chokche tiwa alam pen karbi alam pen tok jir pen lip let pen pachini pam mesi rapat pachini ni sida ke damtang a hearing ki bi da mangke ada bidam nang tang so sili tum thailong hang a proper formalities awet hang tabi ko sili thailong nildum ka chini dun ke lak pli hala da inura rong asar pantang ka lolo hala rong asar bang pharo isi ni muni pangrum ro hala anjui phuilo hala in public hearing sida da ke to ka tang ke la tum minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing sito kalima sida hala to bang pharo isi bang hokke bak ching room si hala dang anju phuilo lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi an joi phan lo lak pli company atum poisa rong asare kam nang lo hala so si la la si free and fair kali la tum ke claim itum ban forceful la kam salang tum claim ko asi ni tum hai che don dekhe ni tum che songom ji la pen Himonto Biswa Sharma government phanda mini tum bachini tum je land right defender land right activist tum phanyong si nang le tum nang pang phek bom nang pher nang ha bom non son illegal arrest claim bom bulo tangte an su se kar biang long and sil ka che song ke tu paksin tu song ni si ini bachini ko nam thei sinanga jigna kohora longta longle company han pidet pulo he la pen la son thak thak si difu area long ang bong 7 din ne 10 din apang isi alo disiare bandar isi alo plan rong pokebra isi ni kupini alo han kupilo la so arong ta affection that pen company han dong ki biji putong council atum kamathama la so lang puthat nang li hin pen kupilo jong dalu ke gonong alo abang ni litu masal lang long ajudun long la so pula puthat propose reserve forest aso puthat pade ase ajak long reserve forest kapang hutang an ka restore ni bolam dalam tum ningje bini assembly long da so lam wang lo gar biang long MLA tum dudun kili ningje dun wang le ala minister la lam ta thak mo weden lo bang ningje dun wang de ma alang itu mu pu bang ke rong ra da tum ingnam gi priya da jo ingnar la pen ga pre ka tum do thai de lo rong wang ra lo kusi kali madi
la son si pini house long reply la si minister bang pulo a district tin na methang a district forest long ka restore to ya pan kam si claim mo to si order pilo la pen prabjin pen kar bia rong kwan ma forest arto ke do ke eviction claim ban ke order na klan da prang la chini lor sita Iltum kar biang long la ke sik sidu langkang arlo council masih foresta kacari aja kong da pier lo lapen itum karbi ha India angkang pi benelang da me parliament ong da papaset lo je forest right act itu mana aja kong na pier lo tribal satun forest lo ki du aja kong da pipon lo hemi du ke chukim aja kong da pipon lo sita alang litum bang ke mangelak li government da ke mangelak li forest long jongsi tribal tum hem chukim look lo de la bang so wrong eviction ke claim jilang so son lapen dak wrong email wrong ke angko da dung head before dung head wrong bang here la son eviction ke claim non pilo claim hang claim play jilang so pilo claim hang claim play ultimately bang ke kar bi itu mate tribal tum wrong chukim ana wrong bang freedom seraraksi company tum ban hand over seraraksi pan selang tum ka body si claim la si la bang so tribal tum ban a rights ki pitang de danta kapadu long le der pan state government tum ke claim bom make nil tum che fight dun ji la ke rat pani tum ar chap dun ji musim tum ba chini ko la ing nar ka pe do ji ta ma jat si forest pe do nang ji si claim pute hala thara kun chi ta forest luti hala dakta ko si ji freedom akang e do lama along ho anda forest sai selo anda pilo freedom ya akang e do lama lapen hala solar project hala khotia long ta forest lo ingnar ge do hala ke ingnar do bega dim lo opisi ke freedom tu ilang hala ke 11 corridor lage non le tam ta ingnar se tong ya ke son si vitrong lage tribal do bang ka pisung ya semet la kar dia tu man ke la un e yo la bang so sarkar ante la himan to biso sorma sarkar BJP sarkar ke tribal pan kar dia tu man ke la un e sarkar analing kita forest lagi biji pulo tante ahok alam pudang lo te nelia mata je podun ji mene hedi alam bangke jela ilum ingnar kape doji budela robot plantation bi lo pape thivre lante la robot plantation ajuta ingnar du long le det lo bangke aprang ingnar ke do asai adim sai selo gente lata anda CM da robot plantation na dang thiu alam ni ta ingnar papang ring rong ta melela robora ju people lo ingkai ke de ngi da ingnar pa pe bang yung si ingnar pan kang hon vare pulo tangte la sila ke allama mangi thang takali la ke longli la adani ambani atom pan green co atom pan hinduja atom pan la pen ko pipilo ne do olang DS company atom pan longli ka cho jor akam lage Jujur et lo election hut poisa ta et lo election hut rata tuam pan hala ko pipilo ne ron lo da si vote nam ilo la pen non election ta chipe hai lo la pen aku non election do thule lo ta aku jujur thule po la ka jujur ke la tungi ing ton te lo la bang so BJP karbia BJP atum tu ke karbia BJP punang kok lo karbia long ke do BJP atum mangadi elit pang CM lo CM lo alang lipan si punang kok lo yo aku MLA tumbang trok do ke non ke mo be pu san si stu che la ke ko pinya robora bostu la pu bang usumar tu ki jo yo bostu he bikok lo te pu bikok lo terek phak lo la pu chot ana ta kam lo la so MLA to ma ke MP to manta poisa nan hi la so karbar chot ana angen non aku ison alam pu dam tu hi la no next point ni litung ipu kang tum te jerap lok lo an point na bang ke hala solar project ke PSP ke claim pe na job hala langan ke teng lap po ke ante langan ke teng lap po lang roi ke ki lijia bang e jer suet po non la ni hok ta thek long lo la son ante ilitum ke karbiatum ja semet karbi bakuki rengma tu manta ili tungi inglong ajo si jaseme kedo as karbi ang long district ke inglong ajo kedo a population ong mulan hala tum kheti ke claim dia phan ke rap dunji ke a phialam lo alang li tum Allah alang an ta teng pilap si irrigation pa pe claim long le ta kam se claim tu lo
non ilitum chini lo karbiang long non keti klem long le arwe jang je non anta chili kiri anta kiri ri atum ta do thulang non anta athema arwe ave den ye posi ko an irrigation scheme en lo phere me mi a poisa ko an ke ong lo ne pen klem lo non irrigation isita kam suli le anten la kasuli je lang kalilo hala PSPP ne pen teng thulap lo te irrigation ne claim ya thai ka videt po hala hu ya lo alang ne tunga demand ke lo hala so alang hai hu aprang ni udam nan ingtung duk lo 1987 ningkan Paro Crescent Kebra Trokner Kebra Troksian ningkan ne lidak secretary ke dohut hala bang suhut ne litum irrigation in highland pusi ne litum a scheme selam lo hala suhut inglong aju alang roi chersu adim an lang teng si irui ben batai sile alang release job si tachok inglong aju irrigation hala da terrace ben pasalam na athema non ma ke inglong aju si tu munit ke on hala tu ma pan sok katiki ja semet sok ma pen la men itum kechu fit me a kheti siklem na ila ke consumable crop pula lake consumable crop bang si ilitum jasement claim nangi ilitum jong si commercial crop bang claim tu rong pulo tante claim tu bare pulo tante ki chu ye phana bang e bang lo si aku chu hang tu nang le po pa chu nam nan tu nang le po lao bang ke chok chelo la sono bang ke bang katikia so bang ke fertilizer ko pi ne pesticide pi ne POG hala bang ke chu tu ong te cancer ta ke long tu hala bang ke la si ilitum inglong asotom pan amethang pachuti ki thekia pan ke la highland irrigation projects si jasement claim nangi minor da ka litula micro irrigation projects si claim nangi micro po bang minor penta bitu muchona bang hala son si claim si bang ha China be ke claim son chersu a jam ta thi ke la table la an si doji ke ho la terrace ka selam hala dak si bang sok ki la son si ilitum claim te ko pulo ilitu ro inglong ke ko tungela ke non ating a hemta non anta mat plaster anta prithang bom pula ke a pong anta prithang dai se lo non anta la son ka prithang te ji pulo tante alan ni tu pa consumable crop abang si jasement pa pe claim ni so theng ke hanjang abang ke la pan kali la ke commercial crop ke plant to that so theng ke la ben hala hanjang melen la pen malu la hui si jasement pe claim nang dia pot lo an la claim ji pulo tang de hala lang nang ji teng pi chu ekra power project selam eklote la ke ili tunge kiduk lokak na to ke plang ji la si ili tum la solam bang si ni tum pulo non ye tomon ta do arni chot kali tomon ta do ke kreng lok no khetiar na claim long le den lo ing long be the kheti ke claim tang ta kreng lap no thi lap and then not government na tu pia pot claim ke ten dak selo tu well la pen low leaf point a project da ave a scheme ta in long pia pot lo ni plain district ke officer atom fan target pijatiti de chikloijon ang bok na selo tu well pharoi si enanji ko de don pharoi si fan na enanji e si selo tu well pen Chiriner cap keti claim ini plain district aja plain aja ante non plain aja dak pulo nili arju dam lo agriculture department fan hala tum pulo karbiang long ke long liar lo hat long du la ma si selo tuel claim ke dia pula la ke along ka break ke ko along athai duji mineson ingwai dia kan lo ke mi athai ne claim han lo bisaralam hapu ke border lo Hojai district border Hojai district an ke silo tuwel da silam lo li point da silam lo la itum karbiang lo district nang lu chop pen ke silam le der lo ilitum pumema je Hojai district an ke har lo ma we la nang ek kam nang kam je da pil de har long sai se ku li pumema kali ke la kante ante la hawra ghat be thi pe po si silo tuwel ta e de Haura ghat boka beti ki koi dok moka pen ki koi dak bokolia puloni beti pia porta selo tu la pen loli point
loli poinda har long lang roi du ko kente lang roi ta sedung du ko kente hala lang roi pen kapang sip account pe pot claim pe de lai hui ke la ke neli ka chini la ke I kar dia do pan kapiduk ya pan sila bang so skin and ide neli ka mata neli ka chini non mata non ke crane lo crane pig lo non mata la tung skin and melang ko pia pot si ili tung MLA tung hala assembly long la ninje dun de ninje dun ra no mat wan serak no po si nili la MLA tung pan so ning rilo